Ja sam čuo legendu da brancin uz Mirnu ode gore da ga može do Porta Portona. Da možeš brancina loviti na Porta Portonu. Full visoko greo. Da. I još Nevjerojatno, jedna legenda, ali to mi je zadnji put rekao Claudio Radin, to ne znam, da su jednom pustili, da su u Mirni uhvatili jednom krokodila koji je pobjegao iz cirkusa. Ili si čuo za to? Ozbiljno, ima snimljeno da mi to ti priča. Kad su hvatili tu krokodila. Di? Mir. Da nemoj zajebavati. Nisi znao za to? Krokodila su hvatili u Mirni. Da. Blablabla. Znaš na koju foru? Koju foru? U Zetu je bio neki jebeni cirkus i pobjegao krokodil pa su ga tu uhvatili u Mirni. Nisam znao za to, majke. A onda dobro. Onda dobro. Na kost. Ja sam mislio da nisi ni špija. Emitira videa. Da. To je ta posljedica.